Il-budget tas-sena d-dieħla se jkun qed jalloka 4 miljun euro biex is-Segretarjat Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi ikompli intensifika l-ħidma tiegħu anke fi żmien li ġej. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari responsabbli Rebecca Buttigieg illi tagħti elenku tal-ħidma li mistennija tittella fit-12-il xahar li ġejjin. Is-Segretarjat Parlamentari li mmexxi ser jintensifika l-ħidma tiegħu matul is-sena li ġejja sabiex nassiguraw il-ħidma tal-Gvern tkun imsejsa fuq l-ugwaljanza. Ewlenin fosthom hemm ir-riforma dwar l-uż tas-social media li ser tkun qed timpatta lil kulħadd u li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet, però aktar minn hekk inħares il quddiem li nressaq quddiem il-Parlament la bozza liġi favur il-Living Will illi ser ikun qed jagħti dritt ġdid lill-poplu. Il-ħidma minn dan is-Segretarjat Parlamentari se tissokta fuq sma varji b'mod partikolari l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ir-razziżmu, l-appoġġ lil tfajliet bi prodotti menstruali b'xejn fl-iskejjel u l-użu responsabbli tal-kannabis. Intqal ukoll kif is-sena d-dieħla se jkunu qed jitfakru l-10 snin mit-twaqqif tad-Direttorat ta' Drittijiet Umani. Buttigieg laqgħet ukoll il-miżura li qed tara mal-160 miljun euro tnaqqis fit-taxxi għall-familji fejn innotat kif din turi impenn ċar lejn il-prijoritajiet tal-pajjiż.